Strast prema frizerstvu je kod mene nastala u pravilu, ja mislim da zahvaljujući tome što sam u jako dobrom salonu na praksi završio. Kada vas neko tako uči sve tehnički i pravilno, u stvari vi dobivate automatski sposobnost da vi učite druge. Moje ime je Tomislav Salopek, dolazim i živim u Zagrebu, imam 36 godina, prije 12,5 godina me zadesila prometna nesreća. Poslije je dijagnosticirana visoka tetraplegija kao rezultat te nesreće. Ja mislim da ja u stvari pokušavam navigirati kritične točke onoga kako neko radi. Ja ne mogu pokazati i onda moram preusmjeriti nešto što neko već ima u sebi. Možda se i oni više potrude zato kad vide da neko u kolicima to pokušava izvest, a oni možda koji su pokretni i malo im je možda mrvicu lakše u životu. Nakon 1,5 dana sam odlučio dati nekakvu formu toj svojoj priči, pa sam otvorio edukacijsko-motivacijski institut Hansei. Ja se stvarno jako puno vozim, ja ova kolica imam taj B6, imam sada godinu i 8-9 mjeseci. Ja sam napravio 2600 km. Uglavnom dosta sam aktivan, mislim, nije ni da se baš štedim kada je vrijeme loše. Imam nekakav tjedni ritual odlaska na tržnicu. Osobni asistent kojeg imam na svu sreću pa skoro od prvog dana. Kad znam da imam nekakvu malo veću turu po gradu za obaviti, onda se svakako dogovorim nekako s njom da se nađemo negdje u gradu, da onda mogu, znači jer mislim i prekrivenzola i kanali i sve, noga ode, nagne se pa treba popraviti. Kolica su mi bitna u pravilu u kretanju jako puno, pogotovo da budu izdržljive baterije, da mi bude osjećaj stabilnosti. Ja ako odem van bez nekakvog plana i vozim se samo pola sata, meni je to u mojoj glavi osjećaj kao da sam se išao prošetati. Ja sam od prvog dana bio zadovoljan i ostao sam, ne bi naravno nastavio biti korisnik. Meni je velika podrška u mojoj svakodnevnici i cijeloj ovoj situaciji sigurno na prvom mjestu majka. Ja kad sam hodao sam volio u pravilu kuhati, to mi je nekako bilo smirujuće. I tako da sam to zadržao na način da ja verbalno asistiram koliko mogu dati savjet i to, a ona mi je tu uvijek taj fizička potpora. Ima i stvari koje ja mogu samostalno, zbog toga što sam, ajmo reći, uz pomoć onih koji se bave dizajnom udlaga i pomagala, sa nekakvom svojom idejom i kreacijom koju sam nadodao na nekakve standardne stvari, postigao da imam recimo udlagu s kojom mogu samostalno jest, s kojom mogu recimo sa strukovne strane mogu češljat, mogu, ajmo reći, donekle probat počet vježbat. Isto smo izmislio nekakvu udlagu na koju mogu olovku fiksirat, tako da mogu i raditi nekakve crteže i skice stručne. Ja sam uvijek se u životu bavio sa rješenjem kad sam vidio da je nastao problem. Taj strah od toga da se nešto ne riješi je možda moja motivacija. Svaki dan.